Ya, whaatalofa maofalofa tātou tunu nei tae au, malo le soifua manuia, malo le unsai, malo le tauatai, ya, i le whapoponga le nei alau porukalame, Daily5 tēne peo le masani ai, ya, i tae au vai aso taitasi, ya, i le whafonga male mai mo mai o le tātou tunu, ya, i lunga o le tātou porukalame, ya, i le nei fo i a vaenga o le tae au, ya, peo na iai, ia le tātou whatana noanga masani, ya itaya o solulu maritata vaenga ya ale Sinaupualofa Foundation Trust fiera hanga ya lewa mato fatasi foi ya ma tausala o tata Sinaupualofa ya pena ya ana ya mai se foi o emdi ya in itaya o fatalofa ma o fatu ya o wa mai tai au le itaya ma lo sai fo manuia ya ma lo sai fo ma sai fo manuia mai mo fa fonga mai se tata tu no le itaya fo good morning. Yeah. Good morning, Amy. Good morning. Se foi bem good morning agora Emily ali. Ya Emily lai tu pensang ele wa eba ai foi le ali ana. Ele tem vai mele tu por terminei. Ele tau le puna tele mai le la. Ole asa sore mo kwa be la. Ya lan ne we puna sa o mo. Ya ai gel manatu. Olo ya sornei ya tele ni so tatu bang ole ai ke le tatu taronga I lungo le tatu programe mo se fiele tru ya me se lava ya e pe lava fo yo na fa pito nga palabra dei programe ya I turang ko mo se fiele tru fa nga so lungo le tatu talungo le TV5 mele le la to tru le ya noa ana ya e te sa no ye amata ya I le turang ko le tatu wa talungo le va ya so fa mo ya faftai mak e o taua lava le o tatou pokalame ia salulu taitasi ia e whaamanatu ia ma whaamanino waenga taitasi ia me se foi o whaangasolonga o tatou taalunga ia le nei foi vaiaso ia me se foi o le vaiaso fo ia I le sauni atuai foi se tatou atunu ia mo la sapa e pa e matou le whanau ia o le vaiaso nei ia mantuele I maua ma o tatou check Poti vai aso tuani le sa fast food fa eta to ma mo le fa feta la le fa popo tato ma eta sil ne vai aso ia mal tato lima se lau fa popo ia le wa fast food lima eta to ma vai aso ne mo le fa fe lima se lau tala ele sta mai se leni pe afua ia fa fe lima se lau e mato ilava le fa so pe afa fa manuei nai oi wa so le malo fa ka ro va le ai vale le kau Yo tulanga na tato jackpot ole memo tino ole lava e fatu ma window tawol tato paketi ele ai lava se swing o tawol tato paketi e sui lava ia tulanga tato fa ilonga e ona fa amanie ina ile malo tato auta alo ia ai tu mau lava tawol tato paketi na ole luas full tala ia ai fa ia lava malau jackpot ya ana ia tele angana siwang te via fa popor wang tau noi ana e va tai lava mak mo lava no ele tulanga le pe ona ile le manulauti lava male fa mo ala ona ta pena ma fatino ele safati ia ta longa nei e pe mole no fasila fia se ta tu no ole manulauti lava ia o naifa na wolo ila lo fa malunga ale Sinaupualofa Foundation Trust o lo afia nga ole domestic violence ila to le lo sawa ina it's tono inga ia lo fa pe na la ona fa nga ina se leni ele safati it's osia ina fa na lo lo fa malunga safati ele ngata le tulanga le a le tutongi ali matamai tai fa ya onga lo ta wina fa na ile a ngo fa tai tai le Maryland ile ngata ile te tuana imato a safati ole fanga pe le tulanga le na ole manulauti la vale na ma fa mo e pe ona ile fa tino ino talonga le nei talonga taitasi le safati ia ole tamu faile atina e nai fa na lo on lalo fa malunga le Sinaupualofa Foundation Trust pel tulanga na mark ole si tulanga pe ona ia manule wa ele time ia te au ia ole afungole me ole tulanga le fala putonga tulanga le fala putonga ia wa pe ona le savili mai sitina le son nafi sa fa sili mai le tulanga le pe le to pe fa fiala ia le fa pitoa le ala so lo tamaiti sa si taimi on tala no ile lo so ana pe fa pe le mai ata pina na fisilingi ai le tulanga le
pe mata e mawhai ona iai se whalaputonga e ing to tonu o le aso le whai le talonga le whapitolo lo tamaiti ia peo tūlanga na le tamu whai whamamnama ia e mawhai lava e o lo tala lava no e whalaputonga o company o business mtuma oti o lo whape na ona tau fua sa iringa atu pe a wafo i whamoe mo ia le whai la tūla tai le whai unga ne tau sanga ia wa la foi ka ma fau le pule o le ofisa pule a se tu a nga wala e va ve yo na ma se tu pe a wal fa tap le tapina nga ina le o le I o wa yo ne foi tau sanga ai o lo tsala le va no tsalo atu le sa fati le nei tu la le tae lo tsala le va no em foi en tsala pule mta ma fa tsala no ia le tu langa e pe ona yai le vava lua ai o le safati mala o tau company fa tonga e kalesia po tuma oti ia e fa pe na fisoso ani atu ala ile tulanga pe o le tulanga na mark ia masalo staimi ona fa waula ia le o lua saunoanga ma fa ulo ai mana ia vanga le nga le wo o ia lo saunoanga emli le tulanga vo ile o le au ngolo va tino ina tatu fa boy ya masalo le la tapena mai tatu au insinia ia le tatu video le good morning from Maryland preschool ya mai mo mai la tatu tunu ya I tatu wata le samfan tu fata sia ia mai tatu vaenga ya ole tatu Maryland ya I tatu preschool la vale ya mo tatu ye nei tona matu le la sisi la mai tatu tunu ya ile tatu wata le fa mo
Salupa sa mighty. Salupa Korea. Good morning, Samoa from Maryland. Salupa lama 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 kasi luma kasi. Salupa lama 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 Bupa pepe mayoso Loma momo inane Pakitai Salupa lama 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 Bupa pepe mayoso Loma momo inane Pakitai Nende sa tuwa sa mighty. Oleh sesuatu sudah soal suara ni. Walau kemalana ingat kasih. Walau semalama ingat Hai kita tuwa. Yo ya, sudah nawar mau satu semua. Oleh balen ya. Oleh balen ya. Ya lu mana ya? Ya lu mana ya? Ada siapa yang jual? Vale ya, boleh tak solveu. Boleh tak solveu, orang hari sabar nufeu. Awal sele ya, ayana yang boleh sol. Boleh pak ayah lu nufeu. Asal di sana, ni cerita tu pak. Ya, lu mana lela, lu kita sol besi Boleh tak sami. Kasi luwa ese Oleh bahaya Lingkungan sami Beca abale Awal tebe Eba alebe Awal sabari sosemea Kita sudah Kasih doa Mr. Toko nama ya mana ya tele ya le ya tele pe ona mai mo mel ta tu ya bol sirfia ya ila to le fa to ama o mai ta tu ka salonga me se foi lungo ta tu wala ta le sia le ta tu proclame o le aba tu ina tu ya ile a foli tu la liba ya ita o aspectas ya la mfene mai mo ya mai le ta tu Maryland ya ile tele la vole sono la tu wa oina ya ile ta ya mle ta ya mo le tu foi ya le fa malo ina fa ya onga mai wala no ta tu tano ngai de bainga o le saule o le pa ia mal mamalo le tatu tunu o lo fa tau lo pepa ia i le tatu talonga le TV5 ia o le tongi le nei fa ia on pe na tau sila tuai ia nei fa ia on le tau fa to ai na mai fa nau ia le o uina ia o se vainga le lei pe o tatu o le stama i titi le tau to lan ale te va to ala fa de me na fa me fa ia on fa ia e to tu le ia no te no sam no ai ia wa te loe le tai mai alfa na le ata wina il Maryland ia ai mor sila fiel tato atunu ia o le tato Maryland nga na nei le urban ai lo ye ia as taimi fo ia o atule tato TV i o le tato Maryland le rural i o safato ia o ina ia o le faalu ina ile se leni le peona failo atu ia o le taua na lo sao ia awa fo fa tau ina o tato o mato pepa ia ile fo vai yaso le vai yaso ia mole sila fia ia le la atu leva no ia Emily ia failo atu ai fo ia tato no foanga ma tato fal oloa ia awa fo isa pepa ne vai yaso ia fa tsaila mo leva no ia o te Manatu ia ole tulanga le tonu lava le o lo ta pena ma fatsa mai pa ia se tato tunu ino foanga mfale o lo fa pena na mo ina ia tato paketi mole sila fia se tato tunu fale o lo ma no foanga mo tsere sala fai te patasi restaurant sale longa wang sun store iva mata mo sale longa
tualau lelei vai loa, ANR shop i sa mata, sa eye care stations, sa sa malai ulu, ta ala whaapisa kirifi pua, TNS, car wash and take away fusi, ma se ni ai fusi. Mo tātou whale o loa upolu nei, uso rento si lepea, TV5 chim tuanai mato, Mackenzie Pesenga, le pele Texas stand i nuu, tole a 4 care stations, i loto pā, whangalima fasto uta, Red Shop i Vaitele, Mose Shop i Vaitele, Sula Store i Whale Ula, ni Moe Chang Sam i le au waa, Sua Mili le au waa, Nofa Shop i Luatua nuu, Ngongosina Store i Whale Wha, Pātea 16 minutes, Mini Mata Sapunao, Ufiufi Store i Malaya Malu, Whaatangi lau tolo i Maketi Fasto Tai, Pentito Shop i Samatau, Le Sina Store i Pata Whale La Tai, Malaysia Store i Mtau Tulefanga, Moana Store i Whangalii, Waiee Store i Maangiangi, Big Ben Store i Taufusi, Krista Store i Solsolo, Mawheto Ai Store i Whangalii. Ele ngata foi tatou fale o loa ma na fuanga. A o loa iei foi tatou salas mole sila fia si tatou tunu. E pe ona iei le tina matua ale alofi sa whatua le whanga. Ia matua ma ai mika i tua nai. O nu mera nei e te whafsota iei ia wā sau fesili. Bo se me e fia i sila fia wale. No fa sila fia si tatou atunu i no fuanga o lata atu i le meolo e alala mai papa au iei. Mo o polu nei. Fitu ono lua tasi ono lima valu, fitu ono lua tasi ono lima valu, pole fitu tolu iwa. Bol mo tele sala fai e te maua tui, ile fitu tolu o tolu tasi ono, fitu tolu o tolu tasi ono. Ele ngata foi le o tato kiliva, e pe ona ia ile uso ya monguti alofa pe na ona fanga solo kiliva. E te maua la monguti ele fitu tolu valu, fitu tolu lima. Ina ia whape na ona tau au ina atu. Lau paketi le meolo e fio ai, ma e au mau ia ile nei vai tau. Ia ele ngata foi le a whawhaingo fie ai mo le ala o whimalanga ina. Ia ma. Vele tūlanga le nao lo tamu whai le sa whati e whamata ali a wale no whasira fie se tātou atunu. Ia malo, whaptai a emli leo manino tātou tunu, ino poanga mawanga lo whatau nei tātou pepa. Ia meso tātou numera, ia e peiona tui nātu, ia Mosef Sosoani, ia e te mana umi ai, ia meise lava, ia le tātou kiliva, ia wāre kiliva, le na lua sau noi nei mai asu tuanai. Ia e anga isa o tu lava ilo mauta malong lao. Tā wala na, ia ole avatore numera tātou kiliva, ia e te sota ia nei, ia i le pionga moangu tia, ia a me se foi la ia le numero de sunga ia tui ia ina le moteli sala fai ia e te so ta ia nei ia pa foi na te na mia au ne ngalo fast food lima tato ma le banyaso fa afe lima se lauta la ia te lo fo se fai lo ngatu petele ia ta o foi le so sani la tunu ia ita penanga fai nga fa taunga ia wa ia le tapena tu la sapa pa fa nau ia ai te loa ana ia le bona fia fa longo mai da tunu po le tu langa le ai ia le tato special ia mo tato fa lo mo le asapa pa ona i fa nau fa mo bol ia e te le yo tu vai ngale a mak ia o le si vai nga ta wol tato ta longa ia pe lava ona fa iloa tu lava ia o tato pepa i tu tato fa lo loa fa nga tai nei le aso fa raile o fa manatu masani lava o tatou pepa i tua tatou whalooloa e whaangata ina le aso wharaile, se i wanga nāl tatou ofisa le uso rento si le pia, e maua i lau pepa i le tae au le aso o nai, a le i whaatino ina le tatou ta alonga, a le i tūlai se fululua i le awauli. Ia a o le tūlanga o le tatou promotion, ia po le tatou whapitoa le asapa e pae o le whanau, ia le wo mai ta pena fo i le Sinaupualofa. Ia mantua fo i o le tatou checkpots, le vai aso nei, le fast food li mai tatou ma mo le fa felima se lau tala a fai le ma tatou ma neva yaso lo no winga e fa popol tatou ma tasi le vai yaso fo ia ma le lima se lau tala fa popo lo no winga ale ma neva yaso wa fast food ono tatou ma al vai yaso fo mo le lima afe tala a o tatou fa pito fa to a ma fai ono fa to a fatino ina le vai yaso fo ile aso nai ia a o le aso sale sa pa el fa now ia ele ai ni tatou ma o tatou jackpot ele ai ni ma o tatou jackpot le asa o loto ma o tatou jackpot ile vai aso fo lo no winga a fai
e fast full ono ma ale vai aso fo mo le 5 afe tala e sa oloto ma o le jackpot e te peta tala ina ma o le jackpot ia mo le 5 afe tala a fai e mau al neva aso ia lo na winga o le a lua afe tata o jackpot i le vai aso fo fast full wai ma mo lua afe ia e sa oloto fo mo le lua afe tala ia a fua ia ele sta mai tupe Aku peli. Ioi, ai pe lava no fai lo atu, ele ma fai ona e anga va ama fa manuaina o e nei fa pitoa ma nei fai longa. Pe a fai ele fa tawina sa pepa. Ona winga o le tele o pepa fa taw le vai asofo. Wa lo lo lava le pepa lo ele lucky, ele jackpot. Ina taw na tele atu pepa fa taw le vai asofo. Ia pe a fua ia il tato jackpot le la sa o loto ma ia wan me mautino. E ma o tato jackpot verso nei pele ai ama. Ya, ole te ro la uta fai te talo umala uta are au ni mau. Ia wa ilo tato nunga ele maua. Ia tarsia ia Ya, se ia mai sau. E maua pele maua, pe tau maua. Ele mautino e mi vai, ele mautino e. O foi e mi ka me ker ma con all of the apa. Ya, ai fua foi ai. A vai foi lá ai toi mata ma ai de rua. Ai malo. Ele está mais tupe, mas não se lê ele na tupe. Ya mas foi lá a festa lá le fa pe ale mo ta to check pot ma fa tu langa ina. E mo le ta si la festa lá. Ia fa pe que ngofo mo sa wa fekala. Pe a foi le tu langa le wana le luas fulta lá le te fa alu ina lo paketi. Ia e mantua foi. E ai foi ta to fa longa mai le vilinga mo se yo le vilinga iva. Le fa alu ina le ta ia feta lá le vilinga. Le te manu malo e lau laina to se lau tala. Ia malau fa tu mu fitu se lau tala. So sa ta ia feta lá le vilinga. Ia foi la il ta to jackpot. Ia ole amate le lua afia na ilunga. Ia wa ole alu ilunga ma on ta to jackpot. Ia fa tu pula ia foi le o tangata fo o ta to ta longa. Ya le mau tino ana ma im e hita sela tunu o le mana o mia se tino tu pete le fa pea. Ya ole ala foi le ya ole ala vai te tala le vanoa ya ma ta tu ta longa ya ole TV pinko. Ele ngata ta tu ta longa TV pinko ya ole sto na foi ole ala vai ma ta tu ta longa foi le ole lucky number. Se vena sa no le tu langa fa mo le ana. Ia ole tu langa foi na ta tu lucky number wa ta tu lucky number le na ele vai asolente ole fast full wono. Ole lo makia langa lele ai ni le kusia la e mi lo mau lo mate ai le fa mo io o tato laki nampa na ole 5 tala ia e te manu malo foi le tolu se lau tala e le fa ia e lo fieta alo tele awa asfulu tala ia lo no winga e ono se lau tala ole nganga lava ia wa fatino ina ele Sinaupualofa nei vai ngata itasi ia fa manu ina uma ia le malo tato atunu ale laki mai le pinko laki mai laki nampa ale ai foi el tato ponesi ai nga fia pones ia le lo foi ia pe ke wa fikele laki ele fia la sona numero tato loto ia hit uma kamai ia wa ole o te mol mau lava wa le claimina ia le claiminga malo na tangata e ai lava tangata wa man malo I failonga paketi ia mal ele ngata le tol selau ai fitu selau e tele na fa alua na pinkol paketi e tasi pe a fuala ia le luas furtala e tau ngofie esa Hoi si kue halu spuluoni. Ia wa ale fa manuina jackpot. Ala ma wa fitu se lau tala ele sta mai tupe foi. Mai kupe pe ko se lau foi. Ia wa o isi te mi te vai troi le il vilinga fa tu mol packet. Ola sa wi to lu tangata. Mi tai to se lau lima spu. Ele sta mai tupe na tupe. Ia al ta to fu foi la ia. Ia ele va fa ta to te fa le nga ina ia ta lo pinko fo io le la fa nga solo alo wingo ta na pa ta to fo se fer taimi la te ta lo me lo ainga ai lo me no le o le alo pinko nga la ma mai la va la ko ko inga fe ai mai la ai ke ia la yo fa misa fua ke ale fa me ves ya ta u la ya pa ai sa pe palak pa ta sa pe pinko ya i ta to ta lo le fast food lima ma ya mole fa fe 5 se lau tala ai a fa ile maua ya fa o wina ta to jackpot le tasi la fe tala ya ole tulanga na pena ia le ta to tala mo le ya so ni si mai nga te lua pe sa no ai ya ele ai ta to maro longa fa on bon
ia e fia failol tse mel tatou ta alonga a ia na lava tu maul tse mel tatou ta alonga le sfulu ele wo le sto nai ia mal tatou replay ia ile iva ile pola sto nai ia mal se fulu lua ile wo le aso fua Kau fale seki mai ni ne tai awa. Se meo le mama fa mama. Ta wole breakfast le tai awa Ya ai pe le tulanga na ya nei vai aso fa fonga mai le tatu tunu. Ya me se foi le anga tu ya ile tulanga pe no ya le fa mana tuina ya ole sa pa fa na vai aso la tu tu la no le ya ana. Ya e sa no ya ile tulanga pe no ya tato fala lo mole lo tomati ya ona tato se elole ya emli molte la winon fala lo ya ona fa mai ato fo lo tato fa tele no ngamal tato Sinaupualofa ya mon leita ya fa mon ya faftai mark mon sila fia ia ol tato fa la wilona pe ona fa ilo atu semi sola il tato promotion na mole sapa pa ol fa now ia ole ale ini ma ol tato checkpot le vai aso fo ia e fua lava ile maua ma ol tatou checkpot i neva yaso ia a whapea le maua neva yaso i no winga ole a lima a wheta la ol tatou checkpot i le vai yaso fo ia e sa o loto tatou ma ele ini ma ol tatou checkpot ole a lava ia le taimi e pinko ele pepa ia ole lima a whena wha manui nei oe ia a whapea maua ia no winga i lua afe ole a titilo nga ia ile vai yaso fo ia ele ini ma ol tatou checkpot ol fa alawi loa na Sinaupualofa ia mole a sapa e pa e ol whanau ya tu le no mole fa lo ina fa lo mon fa tsai lava mak mole va no ia tatou fa lo ia mane no fa sila fia sia tatou tunu ile itu mo ne ia po ne ia o ele sorrento sile pea TV5 chin tu na mato Mackenzie pesenga le pele Texas stand inu tole for gas station in Lotopa fangalima fasto uta red shop vai tele mose shop vai tele Sula store fale ula ni moe chang sam le awaa sua mili le awaa nofa shop il watua no ngongo sina store fale fa ba tea 60 minutes mini mati sapunawa ufi store malai malu fa tangi lau tolo market fa store tai pentito shop isamatau le sina store pata fale la tai Malaysia store mtau tulefanga moana store fangalii Vai store manyangi, Big Ben store tau fusi, Macristo store solo. Ia mafito ai store fangali. Ele fangaloina foi tatou sellers i upolu nei, o ele tina matuea le lofi sa fato le fanga, tuma ai mika i tuanai. Pe o tatou fale oloana i tumua nei, ia po upolu nei. Ia o tatou fale oloa ia po no fuangan moteli sala fai, na mawal tatou pepa le te patasi restaurant i salolonga, Wangsun Stoi Eva, Matamua Salolonga, Tualau Lele Vailoa, ANR Shop Isa Mata, Sa ICAS Station, Sa Isa Malai Ulu, Ta Alafa Apisa Kirifi Puapua, Se Niai Fusi Ia TNS, Ka Wash and Take Away Fusi, Ia, Faso Ta Ile Sunga Ya Tuisa Emokranita Mavaenga, Le Numero Le Fitu Tolu, O Tolu Tasiono, Ia Oporu Nei, Faso Ta Ile Fitu No Lua Tasiono Lima Valu, Pole fitu toluiva. Ia mal tatou kiliva fa mama avenga ia te oe. Fitu tolu valu, fitu tolu lima. Tatou numerana fa so tai mai ai ia fa malo to el tatou pokalame ia le sunga ia tui. Inal motele sala fai ia morsilafia ia sunga ia tui le nga fam tatou pepa inal motele. Ia e lau fonga fia tui mar kiliva ingola na pepa. Ia inal tatou TNS ka wash and take away ia i fusi sa fotu la fai. Ia fa malo atu fo ia mwanguti amna na kiliva ne yaso. Maloa. Ya, talo yo no le taimi fa tuna ina tato pokalami. Ya indeita yao. Ya umana tole wa tato se mai le si u male tau lungo le tato fa tele nonga. Ya ile neita yao e pona ya ile mai mo le fa fo me le tunu wa oni ngalo. Ya ele mo foi lava no fa manu ina o e pe a fa ile fa ta wina sa pepa. Ya e pe oni ya tato talonga luas furtala. Ya e te mauai ya iso se no fanga pe ona fa ilo atu
ya emli ma ana le tau ya manu ele li ya ana ma emli do chute ya o le yaso ya me se foi ya ni ta pena mo tanto ta longa ya ile yaso to ni a sto na nei ya ile tau le tu la se fu lu ile uli ya ole mai mo mo fa fo mai ta to tu su mo ta ngole ta to fa ta longa ya ma le ta to ba ngal sa fa ti TV5 ko pe no ya o ta ese ya malungo ta to proclame mai al ta to malolonga te mai ya fa wa ta to proclame Daily5 ya fa tasi mai foi ya se wol proclame ta to no fa so ni ta ya le amatanga o le masina lona se fulu o le ni foi tu sanga ya ai mai vai ngal sa fa ti man yen ne so ta to Mele aso.